arrastio, hemen gaude Plentzia Telebistan lehenengo banden lehiaketa honetan, orain gure artean Mad Chicken taldea dugu, eta bueno, lehenik eta behin, lehenengo galdera, noiz hasi zineten musikaren munduan? Taldea sortu zen, orain dela 2 urte, 2012an, eta azkenean edan ope, orain dela 10 urte, 12 urte, más o menos, etara magu joten, talde desberdinetan, eta orain dela 2 urte batu ginen danok. Eta ze musika estiloa egiten duzue? Rock and rolla. Oinarria rock and rolla da. Ez dakit esatea, gustatzen zaio, gustako leitzaiguke 70. hamarkadako rock and rolla egitea, baina, pixka bat bakoitzak bere sustraiak ditu eta bakoitzak ematen dio taldeari bere tokea. Ze taldea dituzue izpide? Adibidez, lehenako taldeetan, adibidez Led Zeppelin edo Deep Purple, ACDC, eta igual gaur eguneko taldeen itxura edo zeo antzekua, igual Red Hot Chili Peppers edo Rage Against the Machine edo halako taldeetan oinarrituta. Eta diskori grabatu alduzue edo asmorik grabatzeko? Ontxe momentun, setiembrin, igual sartuko gara estudizuan, diskoa kaleratzeko. Eta uda hontan, kontzerturik lotuta dituzue edo momentuz ez daukazu ez? Pizkanaka. Agian kontzertua jotzen dugu eta beste leku batetik deitzen digute, baina printzipioz horrela itxita ez daukagu konprometituta gauza gutxi. Pues eskerrik asko eta oin momentu baten zuzenan eukiko ditugu Plentzia Telebistaren egoitzatik. To
Eskerrik asko. Bueno, horrengo kantaren izena, Sexy Ladies. We control the play of the time with got back a baby, can't be me. Wanna die. You make you the time to do. You wanna do. You wanna try. Fancy ladies play in my head. Feeling sexy ladies in my dream. So
Eskerrik asko. Horrengo kantaren izena Wailing Wars. Things of life.
remember this moment when you're back to me, when you keep him, you kept you, baby, when I try to see, when you feel, when you know, when you kept you, listen, no, people say, let your passion, and you never know. Watch out, revelation. When I get you, listen, oh. When now, idol maker. When I play loud, I'm so things alive. Moment I call, things alive. See the passes like a train. Moment I call, you gotta what to say. And you feel like the idle quarantine, and you never want to keep to know, and you keep to love you, baby, and you never to know. People say, look around, and you never want to know. People say, let your back sound, but you never you know. Watch out, revelation, let you never walk alone. Watch out, idol maker, when I'm playing, no one's soul fails of the line. Moment I call, feels of the life, see the passes like a train. Moment I call, you gotta what to say. Watch out, revelation, that you never kept to know. Watch out, revelation, when I'm playing, no one to things of the light. Moment I call, feels of the life, see the passes like a train. A moment I call, you gotta watch yourself. Go! I say this Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Plentzia eta telebistari aukera hau emotearren, zuzenean granatia eta maketa lehiaketa hontan parte hartziaz, makziken gara, eta, bueno, zeia azkenengo kantia. Hate and Love.